بانشان پودکاست به سرپرشتیا سردار شنگول و فرزان شیر به سیزن دویم را جاره کدن لپیشبری ویه. دوان هفته انده هبی برنامه این خواه و میوان این خواه کسین که وکه پورتره این هفته هاتنه هل بجارتن دیم جارو رامان گریدای سربورین جیانا خواه ین روشنبیری به گوهدارین بانشان پودکاست را پار ببکن. ام دبیجن گوه خوب بدن به. داکو ام دنگل دنگی هف زیده بکن. مرحبا گوهدارین عزیز، از سردار شنگول. از فرزان شیر. ام به برنامه که نو پیشبری ونه ایرو وکی هرگاه میوان همه عزیز هیه گلیزر به همو جنین روحی خواه بو میوان همه تو بخیراتی گلیزر و هم بخیراتن بیجم. نخیری دوید سپاس مامسته. خیراتی گلک سپاس گلیزر. سپاس باب بخواندن آوه اسکیب خوش بومج برکو بوارم ایشه. امجی گلکی بکله جانن کیف خوشم براستی. ایجی بکله جانم گلکی. خویایو که ام گیش کلی جانن. گلیزر اگر مساعده فرزان هی از دخوازم بپرسه که دست بی بکم. کریم که مامسته. شو ام دناف صحبتها خود بورگولی و بالتفصيلات لسروان بجاران بسكنن وقابا من جارا اول شيرين تخوند ويك جيش كتبن هري اول بكم من بكرمانجي خوندبو ولسر كردي امج قالك تيستجي هشتيه از بيجم وكتاباتيا كزين جنبي من چند جارا خوند نزانم هر کم من شیرین تدخوینم و شیرین جنین دن هلبسوانین جنین دن دخوینم پرس دستری من ده چه بو مثلا هلبسوانین میر کرمانج گاوا دنی ویستن خب کevne شوپیه که بگرنه کره گرید دن جا احمد خانی و وربه وصایه و رفرانس دن شاعرین بری خو پرانیا وان جه همه بیج همو وان میر بون گاوا ام لشاعرین جن دنیرن بلکه دسته وان در رفرانس که نویسکی بویرنگی نینه اما هلبستن معظم دخوینن و از تقازم جته بپرسم اف چافکانین شیرین ته چنه تو چاواج جیان شیرین و سا خوشک جداندنه و هناندیه سپاس مامسته جبو وان گوتنی تی خوش. افجی شانازیه که جبو من اگه ته چند جارا خونده به. راسته یعنی جبرکو دبی پرگالی ده دنگ جنه نکی کم مایه اوش برکو ام کردن سا آرشیو می بریکو پیکتنه سازی می بریکو پیکتنه یاجی یعنی گاشتنا وانا تبدیل کردنا وانا بچکی زحمته ام دوی ریا ام بیشن نورمال ده درباس نبونه جبون نویسه یعنی البته سیمت نبونه لی چاندا devki gelekî xurte li cem jinê hinekî dinê jî xurttir gava mere jina wî çandê mezin bibe mere ji xwe berhev dike wan tişta dikeve ser hevdû bîrekî kûr heye yanî ku mere bizanibe lê vegere mere bizanibe lê binere mere bizanibe ji nav hev derxe û çaxî arşîvekî mezin li ber destê mere heye û edbên belkî jin xwebûna xwe referans digirin hinekî ezmûnê xwe hinekî rê ku tê re diçin پر رفرانس دگرن شخوره ایمجی نکوسا بو یعنی خوندنی منی کردی ام بیجن یا ایجنا هبون جی نل بردستی مبون لی شانسی منی هری مزن دیا من و گوتناوی گلکی خورته و بچکی جناو هف درد خب پیوا یعنی نوانسی کو بمرار نورمال روزانه باخ بجی تدوسا متافور هنه و از اینا جوان بوم ناف کردیه کی صاف یعنی ام بیجن خوش مزن بوم از این جوان بومجی وانا پر دربی مزن یعنی دوسا فرکانس مزن باندور مزن سر من چیکرن مثلا دویجن بکیم چیکی نیجی گوت بجرا اول گوا کزی جنبی درکت جمر گوت چوان بسانی گوا جمر گوت مگوله نفری دیامن بون رفرانس یعنی از نحقیلی نکم پر دیام نفرانه گوتی اما تدیوسا دویجن تو هری سر حفت هویه یعنی گوا حیرست بنا من زارو که خورد دویجن تو هری بر حفت دریا تو هری سر حفت سیویه یعنی وانتشتا پر بدرب تینه دنابا خود حیرسکی بجی دنابا خود استتیکی کی دحوینه و پی حسان دنا وانا جمره دریه نو بکرن بچکی به کسایتی بجی گریدای یعنی از نزانم ریان نویسکاری بچکی پاتولوژیک یعنی نه وساتشتکی حسانه نها پر ناولوان نکن اما پسیکولوژیه کی یان بیجن قطمانین کسایتی پر جور بجورن به هیستنا وان فرکانسا یعنی ام بیجن گواد پیوی روزانه ده من مثلا
برای مجمر گوتی یعنی ده تو نزانی دریال دور خوب بگری دری بگره مویا یعنی وک اری مرن زن به دریال دور خوب بگره زحمته یعنی گابا وقتی گره دری بگرتنی جمره وک متافوره کی وک حمایه کی حتی یعنی ev bihîstina edin vekî di ew de zanistî de jî mesela goh qetmanên goh bihîstina wan bihîstina enerjiya peyva piçekî balkêşe yanî vê rengê yanî referansê min û çavkaniya min bîreke kûr e yanî bîreke kevnar e çand e û ez bi xwe û xwendinên min rêyên ez têr derbas bûm bana giş gava tu bidî dora tu tiştekî wisa derdikeve meydanê باش تê bîra min gava ferzane vê pirsêjê ez temam bikim pişt ez ê înşallah destur bidim te. Di sohbeteke me de te gotibû di serî de diya min jinên ku di jiyana min de bûn ez şahîdê jiyana wan bûm bi wan re mezin bûm her yek ji wan tena serê xwe helbestek bû min helbestên xwe jê ji jiyana wan e helbestwanî xwînan tu dikarî vê tiştê piçekî jê veke ji bo me Yani gava ez li carna ez dibin barê navê helbestvaniyê de hinekî dieciqim ji ber ku yani hem wek Kurdekî ew ê xizaniya ew ê em bêjin derbal jinê ketî yani hem wek Kurdekî hem wek jinekî ez me şahîdê wî di nav wî zaroketiyê de mezin bûme. Piştî re jî ew jiyana min a di ebetiyê de ez wek ebe hemşîre gava şixulîm jî heman pencerê de min li vê meselê dît hinekî hûrgilîtî. Ez pir mişahîdîtiya jinên yani çîrokên jina bihîstina wan dîtina wan ez yani bûme şahîdê vê tiştê pir û pir jinên yani zîrek hene di alî vegotinê de di alî çîroka de di alî jiyanê de di alî sekna xwe de lê mixabin ji ber gelek sedeman ji ber ku bêdeng mane ya tune hatine hesibandin ya kêm hatine hesibandin dengê wan derneketî û di vê qadê de bêdengiyeke mezin heye yanî gava tu li vê bêdengiyê dinerî û ez çend tiştê wî min di ber Xwedaya daye berhevdû ya jî ez dixwazim vê eşkere bikim ev ya ne pir tiştekî mezin e yani ez carna dibin vê barî de diçewisim hinekî ferî dikim ji ber vê navê yani ez zanim diya min serî de diya min û gelek jinên di jiyana me de min li wan şahîdetî jiyana wan sekna wan vegotina wan kiriye û wî derfetê tune bûye ku pênûsê bigin û binivîsînin ya ciyekî bi dengbêjiyekî bêjin ya yani a xwe li jiyanê zêde bikin ew ê derfetê ne destê wan de bûye neketiye destê wan û ez di ber xwe didim ku ez bêjim wê jiyanê piçekî eşkere bikim wê bêdengiyê piçekî bikim deng ez ji vê fedî dikim rastî ku vê navê li ser min e. Spas dikim. Ferzan keremke. Saat xweş. Gulîzer me di beşên berê de behs kiribû ji wana Rûs dibêje ji bo ku jin layıqê nivîskariyê nayên dîtin yani dibêjin jina filan kes e, xwişka filan kes e, qîza filan kes e di ser mêr û merivantiyê de têne pênasekirin. Heftiya çûyî rojnameyek bi navê Oksîjen heye di wir de Renata Salekil heye ji bo wê ew bi xwe jin fîlozof e lê ji bo pênasekirin û danasîna wê dibêje jina kevin ya zîzek wisa da ew bi xwe yani belkî ji zîzek jîrtir e jî yani ez ê bi du rengî bipirsim îcar ev şopa jinê em bêjin mesela di helbesta Fatma Savcı de bi xwe de jî reng vedaye mesela dibe bûm xwişka heft bira îcar te behsa heft kir pirsekî din heye di bîra min de ez ê wê jî ji te bipirsim ez vêga wê napirsim Pirsê xwediyê dî pê hêdiyê dî bipirse Ferzan hêdiyê em ê bipirsin bila heft li cîkî ve yani tu jî keça Recep Dildarî neşaş bim azad jî birayê te jî dinivîse yani malbat gîş nivîskarin di antolojiya Arjen Arî de emîn dibin ku meyla te ya Kurdî de rola Recep Dildar heye di zaroktiya te de jî em bêjin ji te re helbest xwendine tu dikarî behsa malbatê di vê çarçoveyê de bikî Ferzan ev pirsate çanî bîra min tu zanî yani ev jin û nivîskarî û pênasekirina wan piçekî yani di dîroka edebiyatê de jî dîroka edebiyatê de jî mesela jinekî ez bawerim navê ez xelet nebêjim Philips Wheatley ye bin belkî ji Senegalê ye wek koletê firotin diçe Amerîkayê
اوش خو ناوی وی کشتیا کو تی ده الید کن ناوی کن فیلیپس و درجه مالبات کی پاش ناوی مالبات دیگره وی دستینن yani بپرا او جن زیره که دخوندنه ده و نویسه ده جبر کو رشکه و جنه جی باور ناکن yani باور ناکن که بخود نویسه و پاشی ویدرت خند 18 سالیه و ویدرت خند محکمه لهمبري حيجدا ميرين تشرمسبي ودخن عزمونا كي جبوكو يعني باوريا خو بيبينو كو اود نويسه يا جي اكيد ندقره وباشي قبا قانه دبن كو اود نويسه لسر برتوكاوي نويسن يعني واي ام شاهدي فيانا كود نويسه تشيروكا كي جمره بالكيشتي يعني جنو نويسكاري وفلان بيبان بينا سكرناوا بكسياتي را برغري دايه لي ريكو مراتي را درباس به پر باندول سر مراتكه از قیزا رجب دلدارم از خوشکا آزاد دلدار و خوشکا مراد دلدارم باوی من نکید نیجی تیناسینه آزاد جی ده پسیکولوژی نویسکاری پسیکولوژی کردی پرتوکه کی ویجی هیه لسر زانسته لسر تراوماین زاروکین بزمانی خو مزن نبونه و مراد دلدار جیش خو پرتوکه ویجی هنه لی از باورم وی داوی به فلسفه و قهوه پودکستا فلسفه و قهوه هات ناس کرنی او راقبی منه اره ولا جوانا كيمترن هاي وجهي هذا نا پر سرکتین يعني مالباتا مد نويسكار برن دبي وارده هلبست وي باندورا زاروكتي حسكرنا بابي منج برتوكا وبماجي ويري يعني جمرجي ويري بكر بمدا خوندني اوي كرديتي بما هم وك ناسنامه گرينگترج بيامن çünkü ام دزاروكتي ده ببين ناسنامه را لهف هاتن يعني او تديوان كومبلكسي كو مرج اخافتنا دي بابي خو فديت که مرا خوش ای دسلاتاریه بچوکتر دبینه وانا بچکی نجی کمتر بون لمالامه بخیراوی وان هلبس خوندنا وان ریتما وی انرژیا زمانه د مجیه مده آواکرنا توری هلبت ریل برمه بکر و پشتگریا مجی گرد پر نویسی ده پشتگریا مجی خو مالامه بک اتولیه کیه yani herkes editörü herkesi diyamın seri de yani herkes Portugal nivîs herkesi berdest yura derbasta jer ku bikaranîna peyvan pir pê dişîwirin her çiqas Portugal tune bejî diyam ne berhem dar bejî divê warê de di malekî wisa de ez mezin bûm û bandorekî mezin li ser min çêkir lê wek kesekî wek jinekê ji ber ku ez mitxwest ez qadeke azad de gotinê xwe bibêjim min paşnav negirt migovra tenê çîroka wî ji vê dera derket yani migo ez naxwazim paşnavekî mêrekî ya bavê min bêjî ya mêrê min bêjî li dû navên ben di nivîskariyê de lê piştî sindoqa dirûnê piştî min nivîsê xwenekî ciyê xwe di navê edebiyatê de çêkir min pirtûkê xwe derxist êdî min nivîsand ez qîza dildara me êdî ji ber ku yani têgeha malbata di civakî de malbata min nebû asteng li ber min yani her tim her Portugê min di ber destê wan re derbas dibin û piştgiriya min hîna jî digirin vêya serbilindiyeke ji bona min û bandor pir li ser zaroka çê dike vê tiştê. Saat xweş. Ez tam di vî keliyê de ez dixwazim ji te tiştek pirsim Gulizar. Mesela şîrên te de tu hem Kurdî dinivîsî hem meselê û hebûna jinan bo te pir mihîm e pir girîng e. Di heman demê de tu Kurdî, jinekê Kurdî. Di keziyên jinebî de gava min cara ewil min xwendibû ez gelek şaş mabûm bi xurtbûna metaforê hêwî. Şîra te hêwî de te wisa nivîsiye pîrekbûnê wek birîneke vekirî digerînim di paxila xwe de birînê min ên kurmanc bûne hêwî jê re. Her du birîn ji pesîrekê şir dimijin, şîrê pesîra nexweşekî bi bindestiya herîmî ye. Dîsa jî birîna min a kurmanc bi hukm e bi îne. Çima ev du birîn di rihê te de çawa hat bahev? Her çiqas kurmanc hê jî birînên te yên kurmanc hukm e, hukm fermaye û çima ne hevrê ne lê hêwî ne? Dixwaze ev behsa her du birînan bike. Yani ew keziyên jinebî me min stê pirtûka ewil wisa teqînekî bû ji bona min yani ew bêdengiya ku pê hesandinên min teqînek bû hinekî bi derv bû û ez îna ciwan bûm ez bawerim îsal 20 sal ya pirtûka min diqede pirtûka keziyên jinebî weşandina wî 20 sal wî diqede ez îna gelek ciwan bûm jî lê di nava keftûleftekî de bûm di nava keftûlefta xwenaskirinê yani ciyê min çi ye di nava vê civatê de navê min çi ye gelo ez kî me
پاشی تو گاوا بناسنامه خود دحسی ناسنامه کو تبهبونا خوره بخوره هانیه یعنی ایکو نت هل بجارتی نبت تبدستی خو آوا کری ایکو تو حکمت البرتنه يعني تو كردي وتو جني يعني وفانا هلبت تغازي لي خودي دركبي لي هردو جي يعني هردو برغال جي دسلاتارن هردو جي دستبراكن يعني كولونيال جي باتريالكار جي دستبراكي هفن بهورنه و ده همان آرمانجی دنه ده همان ریبازا بکارتینن و گوت ببانات حسی هر دو ناسنامه جی تکچوینه و تو اوی ایجا هر دو جی برینن لی مثلا از نها پاشی قبل سرت فکرم جیویجی پیوا جیویجی بلکی لوی درا باش بهاتانا لی هوی هنه کیدنی جی دخسید نوانده هنه کیدنی جی وسا نوک هفن يعني وكافيه كتنية كردون هنا كدنيجي هرتم للسرة يعني هنا كدنيجي أنا بإنادة للسرة هنا كدنيجي برمالية يعني أريء جنبونجي دنافر مديشين اللي أو آسرة كي يعني جبروي بيوا هوية كتوي درا يعني بي حسان دناوان بي ناسا كرناوان وخناس كرن تب بشكل لوي درا قاشتن هاو يعني بصات خوش پر متافورکی پر خورده و هیجی دجیده يعني معناه انگلک جدا جدا و دولمند دخوده دهوینه از وسا هیجی وسا دبینم وسا دخوینم يعني جمعش گلک كتاب هاتنا نویساندن لستر تکیلیا نتوه پروری و فمینیزم کرده ما هر دو رچتا بیت گلک تشتاجی دبیجه تناستری خواهی کو ده کتاب نکاره ایزاه بکه خوش رو کریه باکی افجه هیزه هلبسته سپاس مامۆستا و برینێکی vekiriye yani bi min destpênekiriye piştî min naqede yani paşî me re piçekî ji derva de li meselê mêze dike hinekî dinê jî fireh dibe yani sînorê vê birînê hinekî dinê jî tu belkî bi xwe yani ji xwe dest pê dikî pê dihesî lê hinekî dinê jî sînorê fireh dibe yani tu mêze dikî ji bapîra te dayîka te belkî derbasî qîza te bibe tu nizanî yani çünkü bê hişmendî wek qod derbas dibin yani. براستی ما بس نجی وقت ده فکرم یعنی افهم جه هلبسته و هم جی رنگ که خواسر یا هلبستا جناجی وقتی که مروف لگولیزر گوداری دکه پی ده حسه یعنی هم بیجن هم پاراستنا مالباته و هم جی بکارانینا تیگه ها هوی یعنی تشته که گله کی نول هم بیجن کفنشوپیا فمینیزم زیده دکه چونکه فمینیزم جی بخواه ناونده خواه هم بیجن بیتر روژاواییه و بوان ترمو تیگهان تف دگره برانی یعنی نه تف دیده براستی از خوازم وگرم سروی پرسا خواه که من دانی بو کله که ده هلبستا دواده تو بحثا هفت جنان دکی هفت زمانان دکی و هم بیشن ده هلبستا هیف ده بحثا هفت لاوان دکی هفت شخوت ده دست پی که ده بحثا نفرا کر نفرین دیا خو فلان از باورم بلکی به جوی درجی فرزان خویای پرسی تپرن يعني تو راست بيجي اف جريدانا بنفر راست ده جبركو وكي مگو اسبر يعني بالام پر سرچانديه وان پیوا پر درددن ده هلبستام ده يعني بيرك كفنارة يعني اس بشتا خد ده حفتا ده تشلجي وساي مثلا هجمارة تشلجي وساي اسبر بكارتين نتني دحب مينا كنت بيدا هريد اوام ده البستام ده برتقام ده بر هنا مجوي درا يعني قرتيه وحفت بشكي تمثيلا يعني ام بجن حفت جن وكم ميناك لسر حمو جنان هاتي نفسان دني ام بجن ياجي حفت لاو مثلا ياجي بشكي بني هنا كي نيجي كورا ام بجن جنا حفت لاو هنا كي قرية يعني وي حفت ام بجن جنا هي وك خدي حفت لاوات تشتكي وسابو رس جنكي بحفت لاوات جواتي ده دناو جنان ده جنكي قرية يعني نجنكي خدي حفت قيزة مثلا جنكي حفت قيزة جبونا متي معناها جنكي بتشكي يعني بلنغاز بتشكي نجي سربرجير يعني اللي بجنا حفت لاوات دنا سر دبي جواكي خبر ما بنا نفكري حفت لاوات هناكي قرتي تيديه ومن ببي هاوي بكار آني لي أسبر بركتي تكتا هرقليامة يعني باشي مثلا السر خندية حفت بيجم فلسفة ديش جي كيوي جدايا بيجن حفت روج هنا حفت قطماني أسيمان هنا حفت سوار هنا أم بيجن حفت قات بني عردي هي از باورم
تكليا بيثاغور هي د ماتماتيكي ديجيان بيجن هجمارة حيف وكا هجمارة باكيرة وكا هجمارة فيرجين تيب كارانين او بشكل سر ماتماتيكي وسات فكرين دي پر وانك تكتا جي پر بالام دكشن از بيجم قابا من هلبستا خويا دون بساند از باورم اوجد فرتوكا اول ديه او مثلا قرطافك مرة لدو ناوي مثلا مير بكارتنا مش محمدو يام بيجن احمدو از بوي قرطافي دركت ري لي باشي من لي كولنا كان بيجن سروان حفت نوتا يا من تشيكر دو پر تشتكي بالكش نبا خود حوان ديانا بيجن قوا الدنيا دورا خود جره دنگي كو درد خه دو جوي درا هاتيه يعني اوجي وكا في حفتي يعني من مثلا بجي تشاندي از دركت مري لي از بشكل بدوجي قوات كيفن ميزات منك نيجي بسير تيج مرة نيجي تلسميت نيجي دناو ده هنا يعني مثلا حفتي ودو نيكي وساي يعني الجمن فرزان بحثا رقم كر فيجرا كرزي دخوازم بجته بپرسم مثلا صندوق دروني ده تشتكي بالام دكشين ام كرد ام هين بونه دشيرين خود براني اوان ده فرم اپيكي دنه شروع چنگینا شروع مرتالان بزینا حسپانم دبینن و قیرینا لهنگان میدان خوستن لهنگان ام دبینن به دست میرا هاتین ویسن و لهنگ وانج پرانی میرن ام وسا هینی پیون مزن بونه فرهنگ آمد اف پیون بمن صندوق درونی اجی فرهنگا مجي دقهرينه بمن مداخله كي سمانتيكا يعني تستريد قوتوبو يعني درزي ومقص وديانته بوبو شور مرتالاوي وجارة أول بالكي آمورين كتني روجين جيانه وبجنان رجي كرداينه بوي مجارين هربسته ده فورمات دنده ده سمان معنى دنده تدكاري هم بحثا في وكتابي هم جت تشافا بأمورين نو وميتافورين نو شيرين نو شيرين خو آواكريه ولا ما مستبيا پر كوربو براني جي مثلا صدي نوت جي مثلا ببيفكتا وقدان دي يعني او بر زعمته يعني مثلا تشكرنا ميتافوري ام بيش بدو دنگان يعني مروف دكارين روجانه دجي مروف دكاره بكي لي بيفكتني بخو بر زحمته يعني ماني بر ثابت تدنه لي بمن وسطيكو يعني سركفتنا هري مزن دورده دوان بيواده سپاس يعني برسك پر عالية پر جريدان نوي هنا يعني ما مستأف مثلا هبون وخبوني پر يعني پر جمرة بالكيش تيس پر السر هور دبم بمن صندوق دروني أركيولوجية كل سر بيابو يعني مثلا هبوني ده ت ناسنامي خود هلنا بجيري تتي وبويا دجي وفتشتكي جبركيرية يعني جبات لتتشف فرز بك جن شواية تو قوي كرد شواية تو قوي اللي خبون چالاکیه که دناو خود دحوینه هل بجارتنه که دناو خود دحوینه يعني تو بيبي هل دبجيري كدا تو ددي خو تدغازي كيبي تدغازي تشوا خو يابكي وياد نبا خود دحوینه اوجي قد ريك انه هيسانه از جانا د پرتوكي خود مثلا انكي ميناكا جو خوزاي ددم جي كفجالا ددم جي معرا ددم يعني وجي ناسنامي قد يجي باور ناكم يعني د سر ناسنامه بجن نبي نها ناي بيرا من فيلوزوفيكي دبي وك بيفازي يعني كاكلكي وهي لقاتماني يبرن يعني وتشتكي جيندار ناقد جبروي از ترسم يعني مرخوب ناسنامه كي بناو بك ولوي درا بمينه او هبون وكوي كاكلا بيفازي تجمره اما من قاتمان ادني تشقاسي بغازي خفريدي كي يا تو آلية حسنكي تكاري بوچ بكي جناو خود درخي چالاكيه كي او استس جي استاد بيجه كلاريسا استرس دبي نشاندنا وي خبوني چالاكيه كي مزنه يعني فيهم جبو جنيجي جبو گرينگه جبو كرداجي يا جبو وان اكي ناسنامه خودي ديزاvantaجي جبونا من يعني گرينگ تي جوي پنجره ده گواز لید نرم وی مسئله مپر برو آنی لسر بیرا يعني مپر و دوسيا منا هريكو من ايشاند هريكو من بايش درخست هريكو اسبر لسر شغلي و دلم رود ننشت او بو متخست از ريويتيا خو آوا کرني قال ريويتيا خو آوا کرني بكم و از هر دری يعني هر دری ده هف بيبينا فلان ده از قال ده ترزيتي و بيركتيت كم جبو جني
تەرزیتی پڕ li vêya de hat yani ez ji ber ku li ber destê terziyekî mezin bûm diya min terzî bû û gafa bavê hefsê de bû bi terzîtiyê debara me dikir ez jî alîkarî min jî alîkarî wî dikir ez hiçekî min nas dikir yani şiklê dirûnê û wî em bêjin şêweya wî min nekî nas dikir van peyva jî û vêya wisa bû ji min re bû metaforek bû hêmayek yani xwe avakirin ji nava hevdû derxistin hilbijartin ji ber ku gava me wek jinekî jî wek Kurdekî jî tu bûyê hebûna xwe tenê qayîl bibî tu bûya re tenê bimînî tu jiyaneke ji berkirî dijî yanî di nava xwe de xwebûnekî nahewîne ew gava tu li xwe bivarqilî divê tu piçekî wê terzîtiyê bikî yanî tiştê ku tu karibî bidî ber meqesê êkî kêfa te jêrna ya jî li te nayê ya jî tu gerek karibî li hev zêde bikî niha navê naybîra min lê nivîsgarekî dinê jî divê mesela mere bi xwe pêk nayê yanî kedekî jê re lazim e hilbijartineke jê re lazim e paşê di wan rêwîtiya de mere pir divarqile ku dengê ku mere pê daxive bile ne dengê mera ye wan semantîka ziman hevokê ji devê me re derdikevin ne hevokê me re ne ji ciyekî ji wan qodê civakê ji zaroktiya te li te hîna jî hukm dikin yanî autopîlot yanî hinekî jî wan rêya didin ber te divê tu wisa bî îja ji vana xelaskirin xelasbûn û tiştê nû li xwe zêdekirin yanî mesela ew hinekî sindoqa dirûnê yanî mere bi kurahî bi min nivîsa wî nerehet bû pir nivîsekî bêhuzûr bû ez bawerim xwendina wî jî wisa be ji ber ku tiştê mesela divê çavê xwe derxe ji çavê xwe ew ya eger ne çavê te be piçekî kor bimîne heta tu çavekî nû ji xwe re şîn dikî ji ber ku bala me ra piçekî di çavê me re de wek lampeyê erebeyekî yani tu bidî ku derê tu jiyanê ji wê dera dibînî tu ji ku derê bêşî tu jiyanê ji wê dera dibînî yani eger tu pê neêşî problemekî tu neyê ji te re wê rêwîtiya xwe avakirinê û xwebûnê di wê dera de bûyî hawê xwe da der hilbijartina wan alava jî ne tenê yani piçekî wisa belkî gava me re ji alî epîkê ya jî alê desthilatdariyê lê binere belkî tiştê hêsan yanî ne hêja ku gotinê wan alava em bêjin sindoq û derzî û filan bêvan lê ev jî hilbijartinek bû yanî ji bona min hilbijartinekê polîtîk bû yanî bi vê hawê ez dixwazim wê jiyana ku tu nehatî hesibandin wê jiyana ku kêm hatî dîtin berbiçav bibe yanî piçekî evan alavê em tê de dibêjin pir mîtolojî tê de hene pir çand tê de heye yani em bêjin mesela diya min divê mere dirûnê bi şev nake tiştê ne baş e yanî ne bi xêr e yanî ya jî em bêjin dibêjin derziya devgirtî gerek bi te vebe yanî yana ne baş e em bêjin pirebok têne cin têne filan yani mîtolojiyekî baweriyekî tilsimekî tê de ye û vêya qet di edebiyatê de qet tune yani qet nehatî qalkirin û tiştê hêsan kêm tê dîtin yani min xwest di poetîkaya xwe de ez hem alîkî polîtîk hem alîkî estetîk ez rêyekî pirêyekî di nava edebiyatê de û di nava jiyana malê de di nava amûrê jinan de çêkim lê ne bi awakî em bêjin klasîk ji ber kirî yani piçekî bi formê wî lîstin yani piçekî karbim lê zêde bikim bi wî awayê min xwest ez bikarbînim çi qasî bi serketim nizanim lê piçekî van tişta di bingeha wî de hene yanî Saet xweş bi min pir serketî û îzaha te jî pir xweş e yanî asûyê meriv berfirehtir dike ji xwe te jî paşxaneyê xwe jî gotiye saet xweş Ferzan keremke gel Ne jî wisa difikirim yani mesela wextê min sindoqa dirûnê xwend yani hinek cî hebûn yani ku ne di nav pirtûkê de bin ne wek pirtûk ew helbesta sindoqa dirûnê beşa destpêkê yani li wir wek otorîteya şaîrekê tê eşkerekirin yani mesela tu wê derê ji wir derxî bixî pirtûkekê din belkî ew yên destpêkê em bêjin du sê tiştên destpêkê belkî tişteke felsefîk tişteke ceribîn tê dibe lê li wir de baş wextê mirov dixwîne mirov hay ji wê otorîteyê dibe dibêje ez helbestim bi min jî pir baş bû destûr hebe mamoste ez dixwazim pirsekî bikim Gulîzer vînos Fayîq di destpêka gunehên xweşik de em bêjin li ser wateya helbestê dibêje eger hevjînê min wê roja min mar kir
yani vê roja ku min markir ji min bipirsiya hezatê çi ye li ser bê markirin, yani tu dixwazî ev markirin li ser çi be. Ez pir li ser vê hevokê fikirîm, wextê mara jin û mêran tê birîn, em bêjin li ser zêran, li ser tiştên giranbiha tê birîn, lêbelê li vir dixwaze helbest be, yani helbest ew çend girîng e. Lêbelê li vir wextê mêrê xwe tîne meydanê hem tiştekî çandî, mesela ji vê axaftina te jî derte, yani hem meseleya malbatê têkiliya bav, dayîk bi çandê re şîrovên te bixwe, hem jî tiştekî pederşahî, yani feminîst ji van tiştan pir hez nakin, yani mirov tiştekî bi mêrê xwe vegirê bide, bi marê ve markirinê vegirê bide filan. Gelo tu vê hevokê li gor nezera xwe çawa şîrove dikî? Ez pir merak dikim. Bi min risteke pir serkefti ye. Hêmayekî xweş e jî. Yani gava me re ji çerçeva feminîzmê lê binere tamam. Yani qala mêrê xwe di helbestê de filan li hev nakin. Lê gavkadinê jî mi got yani ji nav û nasname û van peyva çekî acizim. Yani mesela em bêjin jineke feminîzma ku em zanin me ji ber kirî belkî ne di nava qalibê wî de ye. Ya jî rihê însan pir bi nakokî ye, pir bi kompleks e. Yani me re di kîja qatmanê de ye, têgîştina me re kîja qatmanê ye, me re çi girtiye nava xwe, çi hîn li derva me ye me re nizane. Ji ber wî ji bo min yani ev mêrî li meydanê dirist e, wê mêrî li meydanê belkî ji alî felsefê de ya jî wek jinekî çima wisa gotî me re kare rexneyekî lê bike. Lê ji bo min yani risteke destruktîv e. Di nava xwe de tişta diguherîne. Yani em bêjin ewî di hebûna me ya ji berkirî de zêro, em bêjin giranbiha, her tişt bûya tê hesabkirinê. Lê ev yani nivîsê ya helbestê xistî pêşiya vana. Yani wî naveroka wî ji alî xwe de xera kirî. û viya jî bi çandê ve girê daye. Yani ez vê ristê pir ji şêweya xwe dûr nabînim. Ji ber ku ez jî bi heman şêweyê dinivîsînim. Yani alîkî de girêdanên çandî pir in, me re nikare xwe jê bişo, yani me re çixwe bixwîne jî ya jî ez nikarim xwe jê bişom. Alîkî hezkirin tê de heye, yani ew tipê mezin dibe, ew tilsim nizanim çi. Yani ev seremoniya qala seremoniya seremoniyeke çandê dike, çanda yani olî dike û diviya de di merde jî mêr û jin hene yani. Ama di vê seremoniyê de di vê ritüelê de ew bi xwe xwestiye naveroka wî hilweşîne ya jî biguherîne. Ber wî yani ji min re xweşik tê. Mesela ez cana bi çavekî rexneyî gava li helbestê xwe dinivîsînim, pir pala xwe dide çandê. Yani pir çand tê de pir li ber çava ye. Ez cana di ber xwe didim piçekî ji bona yani tiştê ku ji min re xelet têne ya jî ji min re çewt têne ya jî toksîk têne, ez tenê ji bo eşkerekirina wan bikartînim. Mesela ew anatomiya jinekî wisa dest pê kir. Yani ez qet min müdahale nekirî yani. Mesela divê kenê wî meşa wî biûsile, jin meşa wî biûsile, kenê wî bi torê ye. Min tenê viya nivîsandî. Rastî jin wisa ye, me re kare kenê jinekî meşa jinekî têxe nav qaliba. Yani ev bi gelek tişta re girê daye. Lê ev ya alîkî eşkere dike, alîkî pirseke davê ji meydanê, paşî hinek aliya me re yani dikare hinekî hilweşîne jî, hinekî biguherîne jî. Lê çand ez nikarim xwe jê bişom yani. Alavê min ê herî mezin, ji min re alî wî xweşik, hin min hestedar dikin hinekî tişta. Evan ritüela jî daxîlê yani. Yani tiştê ku ew mesela ez çima ji peyva ditirsim ya jî nasnama hes nakim, ji ber ku wan peyva hinekî wateyê wan di wan nîşana de hinekî cemidîne yani. Tu pir nikarî biqelmî, pir fleksîbil nînin. Yani ew feminîzma ku em dibêjin jî ê ku me xwendîye jî pir li rihê me nayê. Ji ber wî feminîzma ku em jê fehm bikin ya jî em jê hes bikin, em gerek bi xwe bi destê xwe ji nava xwe bi pêdiviyê xwe ava bikin. Tu yî kirasê digirî li xwe dikî li te nayê yani. Tu vê çandê, vê ritüelê, vê femkirinê vê tu nikarî li dervê tiştekî bêlî ku bigirî tiştekî li xwe bikî û bêjî ez wisa me feminîst im û vê rexneyê li vê edebiyatê nayê. Yani dîtina min ya jî ji bona min û poetîka me ez dikarim wisa xeber bidim. Yani rast, çew, kêm zêde
Ew nizanim çünkü pir teorî jî hene dibe yani gerek edebiyat ya jî şîr xwe ji çandê bişo yana nikare em bêjin derî xwe li dinyayê veke. Yani hinekî pir girêdanî wî cuda hene ji min re yanî bi çandê ve girêdayî lê bi şekî ristekî destruktif e yani di nava xwe de hildiweşîne, di nava xwe de transformasyonekî çê dike, dixwaze hêjabûna nivîsê, pênûsê, wek sekneke, jinekê yani bizewce jî ya jî di wê meara olî de jê bê pirsîn jî dixwaze vîya derxepêşiya zêra yani giranbûha ya vîya qedrê vîya dayêniye ortê. Mamoste bibore ez ê bidomînim parekî. Ev rengî ew ki ya ku te peyva dekonstrûksiyonê bikaranî ew bi rastî pir têde xuya. Yani tiştê ku tu dikî aniha jî tu dibêjî û di helbesta te de jî xuya dike. Mesela em bêjin helbesta tol. Mesela bekaretê divê ji bo jinan jî êdî mesela namûsê be. Di nav kevanê de baneşanekê ye. Yani ez cara ewil dibînim ku peyvek sernivîsek piranî sernivîsên helbestan yani tenê ji bo ji berkirinê bi me xweş tên lê naverok bêtir li me tên. Ez cara ewil dibînim ku sernivîs çîroka helbestê diguherîne. Ev bi min pir balkêş hat. Mesela dekonstrûksiyonê di vir de bi xwe de jî heye. Ev bi min pir balkêş tê. Heman tiştê yani ez wekî ku yani parekî karê rexneyê dikim filan yani em bêjin ez vî karê xwe de hewqasî ne serkeftî me. Piranê xwe dispêrin teoriyên rojeva em dixwazin wan tişta di nav metnên Kurdî de bibînin. Yani hê me tiştekî xwe bi xwe bi vî rengî dekonstrûksiyonî ava nekiriye bi min. Lê ev tişt hem di axaftina te de derdibe hem jî di helbesta te de. Yani ne wekî pirs min xwest wisa şîrove bikim. Ez jî dixwazim şîrove bikim Kerem ke. Yani ziman ne tenê amûrê pêwendiyê ye. Ziman amûra herî mezina deshilatdariyê ye û amûra herî mezina avakirina nasnameyê jî. Îja divê deshilatdariyê de yani hem wek Kurdekî hem wek jinekî gava tu li peyva dinerî ya jî tu li bingeha wan dinerî, tu li wan qodan dinerî. Ev ya yani bi hişmendî hatî avakirin. û weka torekî ye yani di binhêşiya me re de wek pîrikekî torekî çê dike û girêdanên hevdû çê dike. Ji ber ku em zanistê û felsefeyê û her tiştî yani bi zimanê din a ewl êşa ewl bi zimanê din a dinê jî bi zimaneke nêrnavend em dixwînin yani nîvê civatê di nava û peyvê wan û ferhengê wan û têgêştinê wan di nava vî zimanê heyî de tune ye. Nava vî zimanê sembolîk em bêjin gava dibêjin sêv herkes tiştekî ji vî ya fehm dike ne sa nîşanekî ye wateyekî wê heye. Lê gava tu li zimanzanî û zanistê dinerî yani di wan gava tê li ser xeberdanê em bêjin di nava wateyê û nîşanê de rêyekî dirêj heye yani. û vîya divê me re li ser vîya bifikire yani di gava nivîskarekî ya jî xwedî pênûs xwedî gotin gava peyva hildibijêre yani ez bi şekil li ser vîya difikirim ez çiqas piştgiriya vê zimanê heyî dikim. Ji ber ku ez heman tiştî tê nagêjim yani gava bêjin em bêjin bûkekî ya jî gava bêjin jinekî ya jî bêjin jinebiyekî ez heman tiştê jî fehm nakim. Ji bo min mesela jinebiyekî hinekî dinî jî sînorê teng tîne bîra min yani ji ber ku mêrê wî tune hinekî dinî jî wan qaliba tîne bîra min. Ama civat ya jî zimanê heyî zimanê sembolîk vîya jê fehm nake. Tiştekî daye ber me ku em wiya jê fehm bikin. Ji ber wî ez dixwazim wek jinekî ez dixwazim têgîştinê xwe jî çekî ferhenga xwe jî yani têxim nav vî zimanê ji ber ku peyv yani tiştekî wisa weka nasnamê min qal kiriya yani wateya wî tê de necirife ji edebiyat û şîr ev e. Divê me re karibe piçekî pê bilîze yani piçekî peyva ji alî dinî de jî bûne ji ber ku her tekstekî her şîrekî her yani edebiyat jî bi tecrübe û ezmûnên xwînêr bixwere yani ji nû ve tê nivîsandin ji ber ku herkes tiştekî nê fehm dike. Mesela ev helbesta te got niha nayê bîra min lê milciyekî şîroveya wî godarî kir yani tiştê ku te ana jê fehm kiribû tiştekî pir cuda
جي هاتو فهم كرني مثلا او سرناوي وي تول من بزانه بون جبركو از الجكيجا آلية ما از ويا نشان بدم وي ناوي بكارهاني يعني كي چقاز بچو آوي بخوينه جي چه فهم بكجي آكو مگوتي اوه اما شیر گاوا مره بنویسینه یا جه ادبیات yani پیو گاوا هات نویساندنه تو دی نخودیو yani کی چوا شیروبت که برقلینا رحی خود الکیجا قاتمانیه کیجا تیگیشتنه چوا جه فهمت که او مثلا وی خوینیره yani وی خوندوانه لی من از غازمنه که آلی خو بر بچاو بکم yani ویا بدم زانینه از تو فهم که جز وصل مسئله نرم وصل دبینم سپاس پر شروعین خوش بو گشی ما جاکی دنجی خبردار بو yani ev şiirin û ristiyên tên din de jî ev tişt hene yani evê maneyek heye cemer û niştiye ti hevan vê Evet. qalibê diparêzî ama êdî ji aliyê semantîk ve femkirina wê ji binê ve diguherînî. Evet. Di şîra şanazî de ji bo lihevhatînê bê jî şara serî tu carî navê ji berlingê jî mesela ecêb e yani hem alîkî de şara serî pîroz e lê maneya pîroziyê diguhere êdî yani berî de ji bo çi pîroz be ji bo işte lihevhatînê yan jî aştî lê tu viya red dikî alîkî lê alîkî ve pîrozbûna vê alîkî din muhafaza dikî ez vê tiştê belkî ev kemasiyê min e di şîra Kurdî de herhalde gelek mînakên vî nîn ez dibêjim lê mesela şîrê Ereba de hebû Filîstiyanan de hebû Mahmud Derviş de Mahmud hebû Derviş evet. işte hebû mesela evê ayetên Qur'anê ji kontekstê xwe derdixistin anên îro xwe û bi manayeke nû didin wan êdî di bîra însanan de bi vî manayê rûdiniştin ev müdaxeleyên semantîk bi min yek ji aliyên herî xurtên polîtîkayê tê ye ez bi vê şirovê ferzanê jî temam bikim. سپاس دکم مامۆستا ئەژی yani وەکی مگۆ ئینسان پر کۆمپلێکسە yani ناکۆکی پر di nava wî de hene nivîskariyê de hinekî dinî zêde hene yani ji ber ku hinekî tiştê ez nivîsim nikarim piştgiriya wan jî bikim yani wisa ne mesela ez ji wî pîrozbahiya wî şeirê hes dikim yani kêfam ji wî ritüelê tê ew perçeyekê jiyana me dîtinê me ezmûnê me ye lê ez dixwazim bi wî amûrê biçekî dîtinê xwe jî têxim navê yani biçekî pîrikekî biçûk bavêjin binhişiya civakê ji bo torekî yani wî torê biçekî girêdanê nû çêke yani ev belkî yani wek jinekê Kurdekê jî min van peyva pir bikaranî lê wisa wî lüksê tune ye ku tu wisa edebiyatê ya amûrê tenê wisa wek binivîsînî û ê dilê xwe bêjî û حێرسا خۆ حێسرê xwe binivîsînî û dev jê berdî yani biçekî rolê wî rola civakî yani wê divê me re bilîze ji ber ku peyv û ziman wekî me got pir amûrê desthilatdariyê yani ewan norma çi kîja peyv yani bi peyv hilbijartina de wan norma kîja normal e kîja nenormal e kîja peyv divê bê bikaranîn vana giş bi alî çandê derbasî me ra dibin ku me re pirsa li wan neke me re nikare xwe ava bike tu bi wê hebûnê dibînî yani mesela loma van feministê fîlozof mesela hinekî alî wan kêfa min jêr tê mesela dibêjin divê em bi şîrê xwe binivîsînin divê hibra me spî be çima em xwe godarî bikin ne tiştê ku me ji ber kirî ne tiştê ku rê me dane ne bi wan peyvê ku ji ber ku mesela jin jî dikarin bi wê zimanê serdest binivîsînin ama gava tu lê bivarqilî tu wê pirsê li xwe bikî tu berê xwedî aliyekî dinê û tu mecbûrî wek jinekî wek nivîskarekî jin tu têkiliyekî dinê bi vê zimanê re deyînî tu bi zimanê heyî bi zimanê a ku te ji ber kirî tu dest pê bikî û rê bigirî tu tiştekî nikarî lê zêde bikî ji ber wî ne bi hebûnê yani bi xwebûna xwe ku me re dixwaze bi van peyva bi rêya van amûra vê aliyê bêdeng maye yani civat tenê nîv alî xeber daye nîv alî nivîsandî zanist felsefe nîv alî bi amûrê wan hatiye heta vî rojê me re dixwaze wê aliyê bêdeng wê aliyê kêm ez dixwazim bi rêya vê têkiliya nû ez bi ziman re datînim ya jî van ferhengê ku hatî ji bîr kirin ne ku tune hatî ji bîr kirin kêm hatî dîtin biçûk hatî dîtin yani ne hêjayê
مناقشه هاتی دیتن از دوازم بکار بینم ولی دوازم ناوروکا وانجی به هیلا خود بگو هرینم یعنی نتنی به کوهیج برکو وکی مگو یعنی واته پر فلکسیبله و ادبیات یوسه کیجا لی باربکی وسا تفهم کرنه دوی مرهنه کی ویا بکار بینه و آداوی تشکید نجی از جوی فرمی جی حستکم يعني از مثلا تام هلوشاندن یا تنه حساب کرن آل زمانی هی زمانی میرناوند یا جی تام تنه کرن انکار کرن جم نل گورامنه يعني از وان تشتی آلاوین هی يعني از گاوا جوان بوجی از اصابوم مثلا مجوان قماشي كردي روی الحيفة ديا من مبر حستكر متشو جوان روی الحيفة اشخور فيستاني فشكي مودرن ددروت يعني افجي نيرنيك دستركتيفه وان آلاوین هی بفورمین نو يعني ساعت خوش اوش خو يعني پر تبزلالی يعني ساعت خوش يعني مروف دكارن يعني كسن او دكارن وكي درسات توريا دا كونستركسيون جي دكارن جوان گوتنين تا استفاده بكن يعني سپاس من پیوت تبری ببوره از بوی زنبونی در نکت مری لی پشتی من ویساند جبونا خوفهم کرنی از لوان تشتا های بوم يعني زماني ميتشيه دوی بکیجا سمانتیکی ماموستگو يعني اوان قودا گش دناوی سمانتیکی دناوی ریبازی زمان ده و شرطینه يعني مره پینا حسه گاوا مره راون و رونشتن و خوارن و خوارنا خو لگوروان قایدا عیارده که مره پینا حسه كم زيادة pedagojia جنانه وصا بوی رنگیه يعني شو خبره يعني نچه کریه نش در و نش جور نمفرداتی که ماموستا جی ده دسپیکی ده بحثا نریتی کریا کف نشوپیه يعني او کف نشوپی جی لدوان هی لی هاتیه قد کرن ji mecburî ev pedagojî dertê û ancak jin dikarin ji bin wê rabin yani ku ev tişt bihatane ser mêran ew çend nikarbûn ji bin rabûna ez wisa difikirim يعني او تدي دبيجن زمان مالا مجي مرايه وسا دبيجن ياجي دبيجن جيانا او دنيا مرا هستياري بزمان آواد بي يعني جبروي دبي بي زماني بچكي وقت چوا يعني دي شير ددن زاروكي خو عالي فيزيكي ده بيولوجيك ده وان مزن دكن مجي وانجي دبي بزمانك هشمندي وی دنیای وانا هستیاری بزمانه که هشمندی بی آوا کرن جبرکو وان قودا وان پیرکا وان گریدانان بی آوا کرن دبن هشیه ده یکی مگو دبیجن زمان مالا مجیه مرایه یعنی گاوا کو اف زمان از خود تیده نبینم خوابونا خود دناوی زمانی ده آوا نکم او نمالا منه یعنی انسان جیه کو هری راحت مره خود سپیر مالاویه او وی زمانی میرناوند کو اوی جیه ندمن وی راحتیه ندمن وی از خوبم از مجبورم شخور مالکی دنی آوا بکم گوریزه tam divî keliyê de dixwazim yedî yani sohbet hema pir xweş diçe û zeman jî diherike mesela gava te xebar didî yek bernameyê de ji gerebetê xecû dipirsin ka te ew ka kilamên xweşik ji ku hîn bûye wî jî gotiye ji jinan ez hîn bûme yani ji ber ku ev dengê wan evê şîna wan kilamê wan qêrînên wan lawjeyê wan ji ber kan fêdî dikirin hemgî jî ji bo jinan qedexe bû bi dengê xwe derkevin bername bi dengê xwe îfade bikin got em mêr em ji wan hîn dibûn bi radyo bi cîkî din wa kilaman digotin lê êdî wext pir ecêb e qenebe mêrî ku we teslîmê jina kiriye pir xweş bûye çavkaniyê xwe nîşandiye gava min kiteba te ew ez û hemû jinên rihê xwe min ew xwend gelek tesîrekî mezin li ser min jî hêj dixwazim tiştek ji te pirsim yani te tiştekî pir xweş gotiye yani di navbeyna hebûn û xebûnê de te jî gotiye te gotiye belkî di serî de ew ka vekî fikrek di hişê min de zelal nebûbû va mijaran ez jî di pevajiyê de hîn bûme şaîrek jî demek xwebûna xwe înşa dike ne xwe teslîmê hebûna xwe dike di vê şêrê de ew hemû jinên rihê xwe hem jinên cuda cuda ne lê hem belkî aliyên dinên cudayên li heman jinê ye wisa pir xweş hûnandiye lê di vir de jî li şûna hebûnek xwebûnek heye ez mesela destpêk
پر عجیبه پر خورته يعني او جيانا كو خلد جبري او چو مثلا يعني او همو جبركو دستك لوي جيانا ويش كستين نده و د هلبستا اربانه دجي بمن پر امگين خورتن يعني ستريز زماني من جيكرن ببرك زنگاري ايدي بإيش كرن داوا شوي و شارين خو پارve كرن پيره بن كريون هف مريوانتي دانين بهفره و پشت داویه ده او دنگی کتی دنگی جیکری پر امگین که خود تو دوام دک ترمی دنگی من لستر روی من هر سال زیده تر خویاد که سارو تریزی بیلیو به حسری من تی ششتن و نایی وشاتن تمج درواده خویا وسا دسپیکی که شکستیه لگلک هیوی و بنکتین هیوی و سرکتن و بنکتین به هفره دناو دیالکتیکه ده تو هناندیه هرچی قاست داویه ده تگوتیه مدو دا ته و تاسک آو لدو ما نکرن همو روی جنه دیسا جی پر عجیبن دیسا تو بهوی نین جنا هونه همو روی جنه نخواه قفله بقفله دفریان افدام بی پر بی باسک بی فستان ما بفرین خود چولان دکر گلستان اوکا ظلم و زورداری و تکچون دیسا جی بفرین خود چولان کرین گلستان دکاری küçük bahsa ve şiir o diyalektika binketin u tekçuin hevi u beheviti çavanin bahe. مامۆستا چ زۆردار ڕێچ خوا زۆر بێژێ ژن بێ خەمل نابێ ینی داویە دە دەبێ بە خەمل بێ داویە هەلبەستێ دە سپاس ji بۆ vî xwendina te kûr û xweş rastî kêfa min tê yanî gava bîzim wisa analîzekî lê tu yanî rast e him li derdora kesayetiyekî ye him jî jinên cuda cuda nasnamê cuda cuda ji ber ku hebûna jinê li gor mêrane zanist jî dibêje biçekî kompleks e yanî biçekî di nav hev de ye biçekî hinek çend tişta bi hev re dikin çend tişta bi hev re difikirin ew ez dibêjim mesela civata şêwra jina di nava min de heye ewan nakokiya û filan û bêvan biçekî perspektîvê wan yanî belkî ji ber ku vê bindestiyê ye empatiya wan zêde ye hinekî dinê jê lîrikin yanî ew qanûn û rêbaz û filan bêvan pir nîne biçekî dinê jî bi hestê xwe ve girê dayîne yanî ev di hebûna jinê de heye min xwest ez biçekî vî pir alîbûna jinê cûre cûreyê wî ya jî yanî şêwaza jiyana wê şêwaza fikra wê şêwaza hebûna wê biçekî raxim ber çawa lê biçekî wek rêbazekî jî dixwazim bê dîtinê ya jî bê şîrovekirinê ji ber ku mesela ez bawerim Jung dibêje Jung divê me re ji birîna xwe hes bike ya jî divê ji kîja şikestinên me re ancak ronahî dikare binisile rihê me re yanî ji cîkê me re bişkê ji wê dere me re ronahî dikare bibîne evana jî çîroka jina û şikestinê ne yani ji wê dera dest pê dike eva biçekî hemşîretiya min bandor pir lê dike yanî van têgehê tipê ê zanistê pir lê dike ji ber ku li wê dera tiştê pir balkêş datin ji min re mesela tiştekî ku necibire şikestinekî ku necibire xelet dicebire wisa dibîne yanî gava wext sera derbas ve wisa dibîne ya jî em bêjin birînekê ku 12 saet sera derbas ve tu nikarî kêl bavê jî yanî bi wî halê wî ji ber ku kevn dibe birîn divê tu ji nû ve nû bikî biêşînî xwînî bikî jîndar bikî paşî biçekî vana bi awayekî hêma dinisilin nav helbesta min û divê dera de di rêya xwe avakirinê de ya vê rastkirina vê xeletiyê de pêşiyê divê eşkerekirinek hebe pêşiyê divê şayestandineke hebe yanî van sînora van çi ne vana yanî em vana ku heta nas nekin heta em navê wan nebêjin em nasnamekî li wan nekin van pirsgirêka em nikarin ber bi başbûnê ve ya jî avakirinê de herin ji ber wê ew eşkerekirin jî yanî eşkerekirina vê hebûnê jî ji bo min mijarekî balkêş e di hemû jinên rihê min de yanî hîn gelek jinên rihê min hene ez bawerim ê gelek jina jî wisa ne ê hinekî şiyar bûyî hene ê hinekî hîna razayî hene hinekî wextê wan nehatine lê ev ya wek rêbazekî jî ji min re tê yanî mesela em bêjin tu ege şaîrekî di jiyana rojane de
gelek tiştene ku tu nikarî wek şaîrekî tev bigerî. Ew çax tu cana derî serî li wî jina şerût derdixî, bi dengê wî bikartînî. Yani di dengê wî bikarbî biaxivî yanî. Wê hebûna xwe, wê xwebûna xwe bijî. Ew piçekî ji vê derê derket. Lê ew bêdengbûn ez gelek ciyada qal jî dikim yanî bavê min di hefsê de gava ma 5 sal 4.5 ya jî. Ji ber ku me Tirkî nizanîbû bi Kurdî em diaxivîn û Kurdî jî ew bû em 4.5 salê em li ber wî pacê bêdeng melhev nerî. Ev travmayekî pir mezin e. Ev ya niha yanî belkî ez wê bêdengiyê wek metaforekî bikartînim. Lê di jiyana jina de ew bêdengî û deng jî enerjiyek e yanî gava tu te pisînî wenda nabe. Ew di ciyekî dinê de xwe de der. Yani ez pir cara dibêjim ev heyfa wê bêdengiyê ku min dengê xwe bilind kirî. Yani ez pir bêdeng mam wî çaxê ji ber ku min pir daqurtan divê ez êdî peyvê xwe bêjim. Ev ya ji bo gelek jina ji bo Kurda jî ji xwîsa ye. Gelek çîroka zarokên Kurd in, zarokên gelek Kurd in û ê jinayê jî yanî pir jinên tu mêzekî potansiyelê wan ê mezin hene di nava xwe de. Dikarin bibin pir hunermendê mezin, nivîskar, muzîkşenî potansiyelekî di nava wan de enerjiyekî heye. Lê di nava wan de pûç dibe. Ev ya jî yani mere li ser rûyê însana dibîne yanî. Ez jî bi vîya dihesim. Gava ez wek peyv, wek wî enerjiyê neherikînim jiyanê ew mere şopê wî dibîne di nava laşê xwe de dibîne, li ser rûyê xwe dibîne. Yani ew şikestin û xelet cebirandin û serrastkirin, eşkerekirin û wê bêdengiyê hinekî divê ew ê de giş giyaştin hev. Lê dawiyê dîsa jî bi perketin yanî. Rûste pir xweş spas dikim. Lê dîsa jî herhalde dilmayînek wisa jî heye yanî te nivîsiye ez û hemû jinên rihê xwe me dat te qefle bi qefle me dat te û tasek av jî li dû me nekirin. Tasek av jî yanî ya jî Dilê min maye dilgirtinek e ya xeydanek e. Xeydanek e tê de heye. Yani ji xwe hinekî ristê min yani ez hinekî dinê jî dixwazim bi hêrs binivîsînim rastî. Lê ew form nahêle ez wê enerjiyê tam bidim der di nivîsê de. Lê ew heyf hilanîn, ew xeyd, ew rexnekirin di nava xwe de dihewîne yanî. Nivîs bi min bi evê ve bi heyfhilanînê ne pir girêdayî ye. Ez bawerim nivîskarekî cihûî heye. Pirtûkekî 300 sayfeyê nivisandî. Ji ber ku diya wî bavê hatî şewitandinê herfa ê bi kar nehanîtiye di hemû pirtûkê de. Yani Molevî nîne? edmînbekî navî George Pearce nizanim nav tam nayê bîra min. Lê ev ya tiştekî pir mezin e yani seknekî pir mezin e. Tu pirtûkekî nivîsînî bi 300 sayfe û herfekî bi kar nayînî. Ji ber ku tu dixwazî wî heyfê hilînî yani çawa diya wî bavê belkî ji ortê yani şewitandine ez jî vê alfabeyê bê herfekî bikartînim. Yani bi min civakê wek me yani mirovê wek me divan civaka de mezin bûne mere nikane rê û rêbazê normal bişopîne. Divê hinekî wisa tê de mutlaka heyf girtinekî wê hêrsê wê derbê tê de heye û cana xwe de der jî yanî. Yani mesela di ristek te dibêje ma tu yê her bi kerba jinekî bijî an bi nifira jinebiyekî. Mesela nifir wekû tiştekî qediya be yani ew nifir û jinebî pir li hev dikin. Lê ker û jin jî pir li hev dikin. Yani ew hêrs yani wek yek aktûel be û yek jî dawî tiştekî anî be tiştek qediya be nifir lê bike û ker jî aktûel be yani di ruh te her zindî be. Te behsa hêrs kir min ji xwe bersiva xwe girtibû min tenê xwest çîrovelê zêde bikim. Xweş bû çîrova te spas. Hêrs ew nivîsîn û heyfhilanîn ji xwe yani ez her dixwazim hinekî dinê hin hêrsê min pir in ez bêjim. Lê ew yani xwe xelaskirina ji çawa bêjim wan maskê ya Jung bikartîne têgehekî yani dibêje ew ya piçekî zor e yani ew maske çawa nav roja de tê de em xemlandîne û herkes serkeftî ye û jiyanê wisa falan jiyanekî rêk û pêk
اوان ماسکیا مخابن خل پینوسا مجی تگرن یعنی به پینوسه که آزاد و بسینور و من از يعني از هنا دبر خودم که از خودی پینوسه که آزاد بمیلی از بيت حسم هنا ماسكي وي هنا گریدانین وی پرن يعني هرسي من هنا پرن لی هن جید گرم جبونه بیسی بس بیجم Gülüzer, dixwazim tiştek ji te bipirsim. Mesela van salên davî de pêşiya û kitêbên we ji weşanxanê Avesta derketibû, dibin ew sernavê seriyê Şahmaran de شهرمرانه derketibû. û اره cara ewil em Kurdên Bakur dîtin ku yanî dibin seriyekê de û helbestvanên jinên Kurd kitêbên xwe yek bi yek diweşînin û bi min pir serkeftî bû jî yanî. Van 20 salên davî de gelo tekliyekê çawa di nav helbestvanên jinên Kurd de çêbûne, yani çêbûne yan çênebûne, nifşên li pey we bi were ketine tekliyê û em dikarin bêjin hûn jî di nav xwe de her yek ji wan ji hev cuda elbet ekolek diafirînin, derdorek wisa tê meydanê, tecrübeyên te çawa ne di wê warê? يعني اف خيالك ما مسته وخستنك بر خوشه جي نفشي انه يعني جارنا خدجينن من لي نو سبر ام بيجن تيكليه كبريك وبيك ويعني مرات كاري وسان نقاشة تشيكي ندوي روشيده لي تشتت بيجي بر يعني وك خيالك يجبونا من يعني كمرة كاربة خو بجينا هفدو بهفرة تيوريال سر نقاشة خواندنان تشيكي وك جن و فرهنگا آوا بك لي افجي بتشكي بتناصري خو ياجي ام بيجن نبر ممكنة يعني دبي روشيده ياجي اوي اتمosferi اوي انرژي نهاتنية از بتشكي دورم جي و از هناك بيا هلد بجيرم جي يعني پر نبكري مجي جبيا مثلا مديا جبا كيفالان پر بكار ناينم بتشكي خود باريزم جي لي جبركو الولات ناجي هناكي الريل برتيكليا جي تيگرتني لي اف تشتيت دبيجي پر تشتكي خوشه يعني خواستنك خيالك پر خوشه Tam divê de belkê pirsa min e davî ev be. Du tişt dixwazim bi hev re girê bidim. Yek te gava behsa jiyana xwe dikirin tekiliya te bi jinan re, em jî tekiliya te bi bavê xwe re. Yekî jiyan e, gotin e, tecrübe ye, yekî nivîs e, kitêb e, evana di rihê xwe de anîn bahev hatin bahev. Gelo çima van nîşên nû tekilî bi were yani nikarin danayînin gelo jiyana wan, tecrübeyê wan bi jiyanê xwe re, bi dêw bavê xwe re guheriye, yan jî civak guheriye. Ev yek e pirsa min û belkî tekiliya wan a bi êş û bi travme jî guheriye. Yani gava meriv li şîrên tedinê re têde hem travma jî heye, travmeyên mezin hene û gelo dixwazim viya ji te bipirsim. Yani gava tu piştî risteyek beytek hûnandiye yan jî şîrek nivîsandiye gelek travmatîze dibî, gerek tesîrekî mezin li ser te dihêle û nivîsandin vê travmayê zêdetir dike yan jî terapîye tu vê tekiliya şîr û travmoterapî çawa dibînî? Belkî hûn hîn bûne ama nifşên nû hê jî hîn nebûne va êşa nas nekirine. Ez va erduya bi hev re girê bidim û ji te bipirsim. ما مستوى ندو حبوب برتش وانت بابرا قريدة أزنكي كنت شتابي جمسر يعني ديامن وبابي من هرچقا تشتكي كربن بلكي تشتكي پر بچو خويا بكجي جبونا من جيانا من وبراي من دحب شورشكري مزنن جبركو وي دسترو خيوني وان دمالا مده يعني مثلا بيوا بافتي جبونا من بابي مگو هرت يعني قاود بيجم باف تشتكي يسا گرم پاراستن خودي دركتن لپشتا من سيكناندن ريوه کرن تيبيرا من يعني وانا وقت دو شورشكري مزن تيني جمره هنا جي دوي سالي مده يعني هنا جي وسا تيني ووي تيكلي شخو كركو ام دركتن سر ياجي دنویسه دمه دوام کر نشه نو يعني از انا قبل دبیجم 20 سال بری پرتکامنا اول درکت اوی 20 سال يعني ام د زمانه که آورته دنه يعني اوی 20 سال ام دبیجم بلکه بری 7 سال بو
وسا بلز و بز جیان درباس دبه یعنی مرن نکاره بقفیله تدی وان چرم سورا چیروکی وان هنه اد بجنم نکی هیدی بمشن رحمه هین نگیاشتیمه یعنی تشتی ام دجین ام نامحینن یعنی روجه هر رود دگوهره و ام تشتکی دنی دقومن ام نکارن لبالا خو خودی درد کبن یعنی ام پر بلاولا دجین ایجان نفشینو چقاسی دناوا بیادن نزانم یعنی چقاسی خوندنین کور چقاسی پیدوی وان بوان پیوا هن از نزانم چونکه مره پرزو کم دبه یعنی تشتی ادویشن تشتی از وکا شورشه که من نویساندی نها بلکی تشتکی پوچه یعنی جبو نفشین نو جبو کچک نو جبروی بکی یعنی وان خوندنا جوان را پرنت تشتکی مزنه و چاند جی هدی ناف پیواده وندا دبه او گلوبالیزم هر کسی نکی دشبینه هفدو اوان کته انسانا کسیتیا yani ne tane çande kesetiya wenda dibe herkes neki dişibe hevdu jiberuy yani ev edebiyat û xwendin û hinekî dinê jî marjinal dibe yani jiberuy belkî bi vana ve girêdayî ez nizanim travma yani nivîs ji xwe travmatîk e arkeolojiyek e li ser rih û bi êş e gelekî bi êş e mere min ji arjen arî re bû ez barim carkî ji min pirsî got helbet ji bona te çi ye falan مگو که معرکی لسر سینگا منه یعنی از هم جه دترسم هم کف نز نکارم جه ببم و هر جراج من دخواه تشتگی درد که میدانه یعنی سا براحتی بکیف وک ارکه که مرد در ناکه وره یعنی به ایشه وی آرکولوژی کولاندنی هور بونه به ایشه لی آلی کیوی وکا کاتارسیس yani mere başit ke he vaka biblioterapiye yani via vak evji bikartinin vak rebazeki ji bikartinin kava mere duxuyne hinekî nîjî xunast ke hinekî nîjî evî dawiyê nivîsekî min di psikolojiya Kurdî de derket min nivîsandibû helbest ya serşuştina rihe mere pê serê xwe serê rihê xwe dişo yani fiçekî dinê jî paqij dibe fiçekî dinê jî xunas ke ê min nivîs di xunasandinê de rêyeke daber min ji nav wê keftûleftê nivîs min xelas kir gava tu dixwînî him li xwe var diqilî him li ser xwe difikirî him minekî pirsa xwedî derdikeve ji bona min yanî berê dibêjin li Yunan jî li wan kitêbxaneyên kevn li ser derî dinivîstand yani vê dere ciyê şîfayê ye ciyê şîfaya rih e yani alîkê wê terapî jî heye alîkê wê yani ê bi êş jî heye her du jî di nav hev de ne yani bi min tiştekî dinê jî hew û te gotin ji bîra min çû ez bersim bide wisa bû lê herhalde te jî behs kir yani kêmbûna zemînên yan jî mekanên rasthatinê bi xwendewanan re jî tê tekiliyê herhalde têsîr li ser wan tekiliyê dihêle yani gelek şaîr li derva li diasporê dijî gelek saziyê me tunene mekteb tunene derdor tunene ku şaîr û xwendewan têne bahev û ew di bêtir nas bike herhalde kemasiyê va zemînan va îmkanan jî heye nizanim tu çi difikî bandor erê bandor li ser çê dike pir gelek bandor li ser çê dike ji ber ku hevdîtineke birêk û pêk çê nabe yani tiştê biçûk diqewimin yani mere xwedgîne hevdû têkiliya datîne nîqaşa dike lê tiştekî ku qansî ku mere tiştekî bi hev re ava bike sîstematîk bi pergal tune çê nabe yani û a duyemî jî yani xwendin û ew pêdivî çiqasî bi wan re çê dibe yani ew tiştê ku em 20 sal mesela min nivîsandî çiqasî ji wê re dibe derd yani çiqasî dibe pênase ji wê re çiqasî xwe tê de dibîne çiqasî rastê travmayê wê nehatê yani pir diguherînekî zû de em sedemekî wisa awarte re derbas dibin piçekî bi vana ve girêdayî ye belkî pir xweş bû yani em tê zêdetir newestînin lê wekî me behsa gelek tişta kir bi min sohbeteke pir xweş bû lê herhalde me tiştek ji bîra kir me behsa dew û bava kir civak kir lê wekî şaîrekî hem di edebiyata Kurdî de hem jî edebiyata cîhanê de tu dikarî behsa çend şaîrê bike ku tu xwe nêzîkî wan hîs dikî yan jî tesîrê wan li ser te çêbûne bi vê pirsê dixwazim xwe temam bikim wele yani gelekin ez ê kurmancî hema çi derkeve destê me ez pir bi merak û bi heyecan dixwînim dema zanîngehê min ê îngilîzî pir bala min kişandin wê dinyayê ya jî em bêjin ê Mahmûd Dervîş hinekî diş kolonyal
نکی بالا من دکشاند وی دمی ای جنا متایبتی دمکی خوند از نها پر ناخوین مز پر بچکی بدون ناسینا وان تئوریا می یعنی از خناسکرنا پویتیکا خومه یعنی گوا مگویا گوا من نویسان بشکل تشتا قلبیم یعنی مگو او چیروکا من زاروکتیا من او همشیرتی او از بو مشاهده گلک چیروکن جنا او بشکل من نویسان لیم پر به هشمندی و چاقی نهل بجارد نه نویسند از بچکی بدون ناسکرنا وانا کتمه یعنی بیا چی بیه من چما یجد ادبیاتی ده تشتکی و ساحه گلوچی از بدو وانا کتمه لیوی داوی من دربا هری مزند خوندنی ده کلاریسا استس پرتوکاویا جنین کو به گراره دبزن مخوند نقدیا ناقده از یعنی هر ودگرم لی گوداریت کم هر دنویستینم جارنا بگرید بم کلو گرید بم برکی خناست کم یعنی تشتکی کو مپیشی قلا اواکر یعنی رفرانس یا جی نمونه تونه یا جی مرد بیجه قید تونه یعنی حتی مرد بینه گاوا مخوند یعنی وقت پجراندنه که روحی من مگو مجي وصف فكري بو افيا اجيت فكر مفيا هيس كربو يعني فيا تقاسي خوش قوتي تقاسي في قوتنك يعني پر دری پنجره نول بر آسوی که مزن لبر مذکر مدر با هری مزن شاعر جی پسیکانالیست جی نویسکار جی در با هری مزن مجوی خوند یک جی وارشان بود بن بکی یکی جی سومالیه لی به انگلیزی نویسینه او جی پر دربکی مز یعنی از بچکی جدا دخوینم لی ایکی دبیرم ده ببینه ایکو از پر لی ودگرم بچکی دنیجی به قاتمان دنی دخوینم و داوی وانا بون یعنی گلیزه ته کتابا شفنامه به اپیگراف جدیا خود سپیدکه دبیجه خمو خیالین شوی کورو دورن حتی لنگین مرف جی دگره مرو پیده دحره خدا کسی به کراهیا و برنده يعني ام كرد هني روجي بونا لام شوي زو بزو ناكن ميواني تخيلن خوجي شيرين خوجي بلكي ام جيجي كراهية شوي دترسن كلنجي مجي ناقره ليتو دبيجي دبي انسان شب هركا شف ده خوجي مسكين خو خلاص بكي و راستيه خو وري شو ببيجه شفنامه او وخوندنه که چاوای دبي واريده ولا پرسکی گلک خوش مامسته چونکه از حس دکم سر شفنامه خبردم بنگه هاوی الجمع پرکوره شفنامه من ده گاوا از همشیره بوم و بشوه از شغلیم ده نوبتی ده من نویساندی بشوه از هنکی به آلی وی جدا حسیم یعنی بچکی مجناو هف درخص بروجیره لی ده جواتا روشلات ده هنکی دجبرین جوت هنه یعنی مثلا بجن جنو میجی وسایه خرابی و باشی جی وسایه تعری و رونی جی وسایه اوتنا وانا ده وسا هیرارشی کی چیکرنه یعنی وانا به هف گری ندانه مثلا خلا گاوام یینگ یانگید نرم چکی وانا دناو هف دنه به هف گری داینه لیل جمع وانا وقت شتی دو دنیای جدانه قط تکلیان بوان وتنه و هیرارشی کی دناوان ده مثلا دناو جنو میری ده چیکرنه دناو شب و روزه ده چیکرنه لی اف تشتی کو جمره تی گوتن نه راستیه یعنی لودر اعتراضه که من هی یعنی برو herkes dijane خوی ریکو پیکته پوره شکریش خو شفنامه ده پوره شکری چاوی کلکری و ریکو پیک جیانا خود دومینه لی گابا مرب تنی بخوره دبینه شب ماسکه یا هل ناینه یعنی تو نکاری کو اوی ماسکه کو تبرو جبو جواکی جبو تو انسانه که باش خویا بکی بخوره دگرینی تو نکاری بشب گابا تبخوره بی تبخوره روب بمینی تبکار بینی جبروی مخصص نکی الشوی خودی در کبم شو یعنی داخلی جیانیه یعنی خرابی جی داخلی جیانیه وک مروبا یعنی هر چشید هر جوره انسان دنوا مدنه یعنی او قحبکی ام لکچا دبینن او کجیری ام لکچا دبینن او ام نوچند غستا دخوینن روزنامه دخوینن اوان انسان اگش پرچه که من دراستیا خوده لیش برکو ام نکتن رو شاوان ام نبونه او کس لی بی هیرارشی از ردکم جبروی از غازم شوی جمره ده راسترت یعنی هنکی دنیجی لخم مکور هاتنه که دنابا خود ده حوینه هنکی دنیجی کورتره و بچکی اشکره کرنا وان تشتاجی دنابا خود ده حوینه جبروی از مخواست از بنویسینم یعنی شو اسمر بجی نرو رشه
رو رشین دنی هنکی دنیجی هنه جبرکو تشتی جوات لسر ما فرس کرنه ام به دنیا خویا هندرین ره به حقیقتا خوره به خبونا خوره لهف ناجین یعنی ام تشتکی چه کری چه دکن جبونا كم جيانا خو بدومين دي نيم دنابا خو تشتكي دني دحوينن يونغ جيفيا بنابي بيرسونا بكارتينه تشكي بفانا قش بافرا قريداينه لي ملو ما خوست للشبي خودي دركبم اکی گاوات للشوی يعني شفنامه الشفنامه خواسته پر باشه يعني اب خوندنات گاوا شب هرکا شواده توی دوام بکی کو روین من ماسکه کری گاوا کم شف درخن وی علیجی تبنیویسی د روژین پیش ام تشتین وسا شیرین وسا لته هیوی بکن ولا ما مستويا برسك برزور بو تعلو ما داوية دبيا برسيقيت جبركو شري منو بينو سامن نقد يايا از بپینو ساخورد نوا شرکی مزن دمه جبونا کو پرسونا بینم خواری گاوا از بسر کتم از بوم خودی پینو سکه به پرسونا و چاقه تشتید نیش بکی درکه و هولی هینا جی ام بیجن چوا نبوی آزادیا بسینور از دنویسینم اوان ناسنامین جوات لما فرس کرنه ناوال ما کرنه ام هنا خوشکا هنکانه ام جنا هنکانه ام قیزا هنکانه گریدانین می خورد هنه دناوی چاندی ده یعنی برکی مرد وی فدیجی بکج وی تشتی لی از نکارم بیشم از بسینور و آزادین نفسینم لی از دناو هولدانه که کو از وی وان پینوسایا بش وان پرسونا اج پینوسا خود داخم جیر وی چاقی برکی خوندنی هنه کی دنیجی فرحتر و آزادتر چیبه نویسین وسا چیبه سپاس که مالا تاوا ما خواست باید گوتنی تی نیوجو نمینه مروف صحبت تیجی تر نابه گلک سپاس کن تبو میوانه ما گلک سپاسیت دکن گرک فرزان سپاس کنم تجواتا مشی کرد براسته از جی سپاس کم جبو مازوانتی و جبو بخواندنا و گلکی سرکفتینه از حیران برنامه و مزگو دردکم های وجه هبه شباب مینه خوش یا ویجی سپاس کن گهدارین عزیز ام هاتن داویا برنامه خو و که هر جاری گوهک لمه گوهک لدنیبن بخاطر بخاطره